Katanar ka koi ka khia jong ke jala meglaya ha ka arpun reutre ujaleo arja arpoi kala penbena begin sanspa sangut ki biot thamayo COVID-19 sauspa khandai ngut ki koit balai ngut ki baklat nagi biot thamai mdakasi arpulai ngut ki deni East Garo Hills district khandai ngut na East Jantia Hills chispa sapu prangun na East Khasi Hills sapu sawu na North Garo Hills prapulai ngut na Riboy district shipongut na South Garo Hills Khadwei ngut na South West Garo Hills Hinrew na South West Khasi Hills Hinrew na West Garo Hills Kandaipu Arngut na West Jantia Hills but Khandrew na West Khasi Hills district Nagi bakoit medangasngi laipun rengut kideni East Garo Hills prangun na East Jantia Hills Chispa Nyupulai na East Khasi Hills Arpoingut na North Garo Hills Nyupusangut na Riboy district Khatprangut na South Garo Hills Khadwengut na South West Garo Hills Laipuingut na South West Khasi Hills Nyupuprangut na West Garo Hills Arpusangut na West Jantia Hills but Arpulaingut na West Khasi Hills district Nagi baklat mentakasngi iwe de na Riboy district iwe na South West Garo Hills but iwe na West Garo Hills district Harubo pembi yakani ka kubor ke jala meglaya kala dan saupunyo hajar kandai spa prapasantali ki positive case sau hajar dress pa andripu pratali ki active case ranik brangdan hapreng ke jingsumar saupu ar hajar sans pangut ki blakot but pras pa khanyo ngut ki baklat no